lina lonke eliwileyo lidala. Ngileshuwa ngemva kokuxoxa lokho esesikwenzile awuzisole ukuthi indaba kuyo ngoba kukhona esizama ukulungisa okumayelana labantu abalokugoba ukuthi asingathathwa lula singabantu singancedise ekuthuthukeni kwebubi. Angithi ungazisoli ukuba lapha ngoba ukuba ukhona kwakho lapha usenza uyasizimazisa wenza idistrict izizwe ikhudumala. Ngithanda ukubonga izingcitshi zonke ezikhona lapha ezikhona kuma-departments atshiyeneyo, ubaba MLA ze-therapy, ubaba MLA EDAs on EDC the problem MLA u-DC district coordinator, silabantu be-social welfare lapho abahlezi belathi ngoba laba bantu baqakathekile lokhu bekhumbuza abantu ukuthi ingakhangeleli phansi abantu abalokugoba. Ngiyabathanda kakhulu ngoba ngabantu abakuzwisisa ngcono ukulathi ukuthi nosonke siqakathekile ngokudalwa wethu nguNkulunkulu. Angithi yes, so sibahloniphe ukuba khona kwabo. Angikwazi abe-youth bakhona la. Yes, abe-Ministry of Youth labo. Yes, bamele ugatsha lwabo labo ukuthi kambe ama-youth alokugoga bayaphathwa kuhle yini. Sithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo mama. Silamajaha awe-counseling lapha. Local government, government at local level, siyakuqakathekisa lokho. Sifisa ukuthi sihambeni sibuyele ecounseling siyekulwa nendaba yokudelela lokweyisa abantu abalokugoga. Angithi sikuzwisise ukuthi laba bantu banjengathi sonke. Angithi ngibonile kulesibhedlela lapha kuyukutshengisa ukuqakatheka ukuthi ngazokubuya esibhedlela sizakuphatha njengomuntu wonke. Angithi ngoba uqakathekile uyinotho yelizwe. Angithi uyinotho yelizwe. Sibonge abalokwenza le-ZCC, siyayibonga ukuthi babona mncane akusukume so lina omunye lokho edinga ngicabanga ukuthi uzabona isibawo bathi liyabona ukuthi ujaja ngamehlo kuyahlupha umjaja kuwumuntu bathi ungathi uyakhuluma naye ngoba uzananzelela ukuthi umfana lo unolwazi oluphakemeyo umncane kuphela umfitshane kodwa unolwazi olunjani oluphakemeyo bangapha abanye ngicela ukuthi babone ubuyele ngulala uyiwani andiyabona bamthembile kangako abe-ZCC ukuthi he will do the job regardless ukuthi uhamba njani eyedwa ngoba uphiweni ikhanda uthembeni ikhanda. So siyabonga lingakuthathi lula elikwenzayo, umsebenzi muhle uyasenza, liyasibisa ndawonye njengemuntu. Yebo, siyathokoza, ngiyathokoza ukuthi kulamameli kuma-structures enu ubaba lapha isi-active entweni leyo. Sicela likhulise lifafaze igama lokuthi abantu abalokugoga ngabantu baqakathekile. Yes, so zizwe lawo uyileyo usiza lapha uqakathekile njalo siyakuhlonipha okukhulumileyo okwenzileyo kulomhlangano. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Right. Ama-logistics